Kwen at least, si acaba po por escuchar ainda, unfortunately, isi bota follow me on TikTok, tame de Lilo Show shit, pasin aqui, baparwak mi fun videos tambe. Lamentablemente, mi no logra hay karchi ayer. Pero, honestly, I'm not the only one. Ting masyo ako pa compra ticket y pa net último momento de repente es screen ta cambia y te pensaba, nope, it's sold out. Dankie pa bing, dankie pa bay. But esa kita ari rang di BTS rooted in music nanting diferente version di album aki y sigur I'm excited. Mino habiyain na je misa usually etabing ko un photobook, etabing ko un poster. E também, etabing la meva assim aqui vou supor o que também. Etabing também conjuntamente com diferentes items, incluindo mais claro the actual album. Aqui nang si tinha album mitawak di biyaha amazing photobook dos. Ito dos. They look kind of attached. Anyway, so esa kita I feel like it's two things. Sí, aqui na muito mais diferente de portrait ng kunan to sa cada biyaha asina ko album novo sali pa asina ki sigur nakasbo por sige disfrutar de diferente imagen awar ki nos tawak Jen tambe conjuntamente ku su historia na coreano y danki Dios ko Google Lens entre otro ta existi pa asina ki nos tu por translate y más claro tambe pa asina ki por lesa exactamente el mensaje na bonita ting yung portrait tambe is song lyrics tabi conjuntamente com o álbum aqui, para que nós por learn them by heart. E honestamente, I feel like this is the best part. Aparentemente, I paid zero attention. Lo cual ko tabing ding album também. Essa aqui depois diferente portrait, que echt, it feels like actual pictures, old-timey pictures, was like a picture film. Aqui nandi cada member ta bing denje, meeting di RM, di Jin, tambe Suga, aqui nambo porwak J-Hope, Jimin, tambe V e masu claro tambe Jungkook. Mitegere sa aqui especialmente tabay ta algo, que tabay aparece caminho de migas. Pasin aqui me por disfrutar de hopefully on a daily basis. And now, the moment. Photo cards. Ito sin de manera dosa antes ora boto colecta sticker y cualquier cosa que bota bonita. Photo cards tahasi esaki tambe. Panos adulto nang kuto gusta collect stuff. Y lo cual te great bota haya di cada member kuta binko e photo cards sa kita official photo cards. Masku claro. Nanti diferente version dus ito depende qua album abo a compra. Pa siniki bo porwa ke potret nang ko abo ta haya. Ding e album dus seite e party kuta bira e surprise which ones ta e ones ko abo ta bay haya. Madera mention na album is ari rang ting just 4 tracks total di budget, di cual 3 sinang actualmente ahaya videoclip y yaku nos dejan si esa aquí de una manera así, lo que de album es on this side, ok, la michi silante un rato, vamos a probar que actual album kuta dinge album tambe. Si wa kina na banda, sa kita meta decoración kun timpa lo cual ta promo di swim miss na unda ko kinang potahaya album. Misa ko hope di nos honestamente at this point nothing CD players. That's okay though. This is never to be played. Esa aquí mita by store it forever until the end of time y así aquí keep it close to my heart. Conjuntamente con mi otro BTS album y también mi album di Jungkook Golden. Pero como ku awe